muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radiyo ijwi ry'Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ni mudukurikire no kuri internet eshatu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze mukurikire kandi mugire n'uruhare muri iki kiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Muri Isanga, mu makuru yacu mwumvise ikibazo cy'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo bahungira muri Uganda ari benshi. Usibye abambuka umupaka, abandi bavuye mu byabo bari mu nkambi zitandukanye imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutekano muke uri mu bihe bice, ni bande bawuhungabanya? Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora iki kugira ngo ifashe impunzi no kugira ngo amahoro agaruke ku buryo burambuye? Nibyo tuganiraho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano muri guverinoma y'Intara ya Kivu ya Ruguru, Jean Bosco Sebishimbo, na Depite Olivier Safari Nyagatare wo mu nteko ishinga amategeko y'Intara ya Kivu ya Ruguru. Reka rero tudatinze mbazanire abashyitsi. Minisitiri Sebishimbo, muraho murakomeye? Turaho umunyamakuru, kandi tubashimiye kuba mwaduhaye kano kanya ko kugira ngo tubaganirire, tubabwire ibibazo biri muri aka karere ko tuyobora. Yego. Ndetse dusuhuza n'abarimo batwumva bose ngo bagire amahoro ya Nyagatare. Nuko nanjye ndagushimiye rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi ry'Amerika. Depite Safari, uraho neza? Turaho kabisa. Turabashimiye kuba mutoreje muri iki kiganiro. Bwana Thomas Kamirindi, turabakiriye neza kabisa. Tutariye ngo dukurikirane tuganire twishanje ku kibazo cy'umutekano w'abacu. Murakoze. Nanjye ndagushimiye cyane, nawe umwanya rwose ugiye guha ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo. None rero tudatinze, Bwana Minisitiri, ubu ngubu umutekano umeze ute muri province muri guverinoma yayo? Murakoze cyane kongera kuduha kano kanya. Reka mbabwire wenda ko ndi Minisitiri w'Umutekano muri Nord Kivu, guturuka mbese 2020 cyangwa se 2020. Yego. Rero ubu ngubu mu bijananye no kugarura umutekano muri Nord Kivu, hakaba hari gahunda za leta y'Kinshasa. Murabizi umutekano, iyo usomye itegeko nshinga rya Kongo urasanga ko umutekano ahanini mbese aba ari inzego z'Kinshasa ziwukuriye, ariko twewe mu nzego z'intara cyangwa se za province tukaba dukorana n'ibyo twita amaserivisi y'umutekano gakuriwe na Kinshasa. Rero Kinshasa muri gahunda yayo yo kugarura umutekano hakaba ari za gahunda nyinshi yaje gufata
hari izo bita amaoperasiyo ni ibikorwa ndetse nyuma yaho ubu turamaze amezi 11 cyangwa se 11 turi mu cyo twita etat de siège. ni ukuvuga mbese amategeko ya gisirikare. Etat de siège ku buryo ubuyobozi bwahawe inzego za gisirikare muri ya nzira yo kugira ngo turebe ko cyangwa se leta y'Kinshasa irebe yuko izo nzego zagarura za gisirikare zagarura umutekano bwangu, ariko nkatwe b'abasivile b'abayobozi b'abasivile tukaba dukomeje gukorana n'izo nzego za gisirikare, tubaha amakuru, tubagira inama kugira ngo turebe ko iyi mitwe yitwaje intwaro isa naho mbese yashinze imizi muri Nord Kivu ndetse no mu yandi ma province ya Congo yo mu burasirazuba. Urafata nka Ituri, urafata nka Sud Kivu kugira ngo zishobore kurandurwaho burundu. Ministre Sabishimbo, reka tuze kubigarukaho nanone, ariko tubanze turebe iyo mitwe iri muri Kivu ya ruguru na Kivu nako na Ituri kuko muranaturanye. Aka kabazo nagaha Depite Safari. Niko Depite Safari, iyo mitwe ni yihe ihungabanya umutekano muri ibyo bice? Mu mitwe ihungabanya umutekano mu karere k'iwacu hariho EDF, harimo Mayimayi, hari M23, hari Nyatura n'izindi mitwe zitwa bibiga intwaro zigenda zifatanya n'izi mitwe. Izi nizo mitwe nabara mitwe mikuru ishobora kuba zihungabanya umutekano muri iki gihugu cyacu mu karere ka Est. None se M23 iracyariho? Ntabwo sinaherutse yarashyize intwaro hasi. Ndumva M23 yashyize intwaro hasi, ariko amakuru dufite nuko M23 mu gihe gishize bashobora kuba leta ya Kinshasa yabahamagaje baze Kinshasa barebe uburyo bashobora kuba bayintegra kuba baramaze kubaragiye mu gisirikare. Ndumva ibibazo byabo byararangiye, ariko muko kubakuza Kinshasa ndumva ntacyo bashobora kuba barabamariye, leta ntacyo yabamariye. Bagaruka rero n'imbaraga kugira ngo bareke noneho baharanira uburenganzira bwabo, bareke noneho bashobora kuba babasubiza mu gisirikare na zani. Rero n'amakuru twaba dufite ubu bakaba baratangiye hashize amezi batangiye imirwano na leta barwanira mu nkengero za Rucuru, aho bita za Runyoni mu kote ya Rucuru mu nkengero z'u Rwanda. None rero ubu ngubu ni bande barimo barwana batuma abaturage bahunga? Ubu ngubu abarwana batuma abaturage bahunga hariho EDF, hari Mayimayi nk'uko nabikubwiye, na M23 na Nyatura. Ariko sana EDF ushobora kuba ariyo ifashe iby'imbere, kuko aho bari gukora amaoperasiyo za Beni abaturage bari gupfa cyane ku buryo abaturage bamaze guhunga ari benshi cyane. Ubu ngubu mu Uganda hashobora kuba imibare dufite, ubu ngubu hashobora kuba bamaze guhunga ibihumbi birenga 26 y'impunzi zahungiye mu Buganda biturukanye na EDF. Nane M23 nayo aho itangiriye imirwano abaturage bari guhunga benshi, bamwe bagana mu Rwanda abandi bagana ikote ya Uganda mu nzira za Bunagana. Naho abari mu nkambi mbese bahungiye mu gihugu imbere bo mufite imibare cyangwa ibitigiri mu Kirundi? Ntabwo dushobora gufite imibare nyayo y'abahunze ko ni benshi cyane. Inkambi ziruzuye za Benira za Benya, inkambi ziruzuye Ibicuru, inkambi ziruzuye ni Masisi, inkambi zirahari zuzuye abaturage biturukanye n'izo za Nyatura nazo zibayo zibuza abaturage umutekano. Tumva ibintu bikomeye cyane. Ubu ngubu ari kubabwira imibare nyayo y'impunzi zishobora kuba ntabwo nshobora kubona n'abametinga abaturage bose ko bamaze guhunga, ariko numva hejuru ko turi kumwe na Ministre Sebishimbo wenda ashobora kuba wenda yagira ibyazo kwiyo mibare niba yabayimetirije, ariko ibyo nzi cy'abaturage bahunze ni benshi cyane. Ubu ibintu bimeze nabi cyane. Reka duhite duha ijambo Ministre Sebishimbo, kandi mbanze nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turaganira ku kibazo cy'umutekano mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ministre Sebishimbo, Depite Safari atahari watwunganira mu mibare y'abaturage bahungiye imbere mu gihugu, mufiteho igitekerezo?
murakoze cyane, wenda imibare iratugora, ariko nashaka kugira ngo mbere y'uko nsubiza ikibazo cyanyu kijyaniranye n'impunzi ziba ziri hagati mu gihugu cyangwa se muri province z'uburasirazuba, ziba n'iziri hanze mu bihugu by'ibituranyi bidukikije, nashakaga kugaruka kongerera honorable Safari Nyagatare mbanje no gusuhuza ko iyo bavuga imitwe itwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, turafite imitwe y'ingiro ebyiri. Ibyo ni ibiryo byanjye bya buri munsi. Ni ukuvuga hariho imitwe yaturutse hanze y'igihugu cyacu, iyo ni ADF ariyo irwanira hariya muri Ituri no muri Beni. Hakabaho FDLR parce isoko tuvuga ukuri kuriho. Hakabaho FDLR iri muri Rucuru na Masisi, ndetse noneho hakazaho iyo mitwe rero y'abakongomani igizwe na za mayimayi, za nyatura, za PSLS n'ubwoko bwinshi cyane. Hariho za Gumino ugiye muri Sud Kivu, iriya muri za Minembwe muriho plateau ya Sud Kivu, hariho na Kodeko, ndetse muri Sud Kivu wakongeraho iriya mitwe yitwaje intwaro iva mu Burundi, za Red Tabara. Ibyo byose akaba ari ndetse ihuriro ry'amabandi amakundi yitwaje intwaro mbese atari mu buryo butemewe, akaba ari bwo gayogoza aka karere k'uburasirazuba bwa Kongo. Rero ku bijaniranye n'impunzi, ifo kumenya ko mu bihugu byakira impunzi nyinshi z'abakongomani cyangwa se bavuye mu burasirazuba bwa Kongo harimo Ubuganda. Urumva turafite ishami ryitwa SNR ariryo rishinzwe impunzi. Hari ubwo wenda ntabashije gutegura ayo madone ngo nzaze kuyabaha, ariko ni impunzi nyinshi cyane, nubwo zimwe zatangiye kugaruka. Ndavuga ati na M23 ejo bundi itangiye gutera pena hariya mu mipaka ya Rucuru n'u Rwanda n'Ubuganda. Rero impunzi ziri hagati mu gihugu nazo akaba ari nyinshi. Dufashe muri iriya sheferi ya Bashali harimo impunzi nyinshi, dufashe Rucuru hari impunzi nyinshi, ufashe muri Sud Kivu naho hari impunzi nyinshi, ndetse no muri Ituri. Rero kugira ngo uyu munsi aka kanya tumenye umubare ntabwo byatworohera. Icyo nababwira cyo ni uko impunzi ni nyinshi cyane. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nuko rero bashyitsi bahire Ministre Jean Bosco Sebishimbo ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri guverinoma y'intara ya Kivu ya Ruguru, na Depite Olivier Safari Nyagatare nibo tuganira ku kibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri telefone dufite Egide Nkuriyingoma na Innocent Nduwimana. Duhere kuri Nkuriyingoma. Noneho Nduwimana nawe ube witeguye gatoya ntugende. Nkuriyingoma we. Yes, alo. Uraho neza? Ahari kweri ndamahoro. Uherereye hehe? Ndahereye Jumbura mu Burundi. Ye, ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Hamwe n'igitekerezo, hamwe n'icyumviro, naho ni suggestion cyo kugira ngo impunzi aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigabanuke haba umutuzo. Aha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biragaragara neza yuko ari akarere karimo impunzi. Hariho impunzi zo hagati mu gihugu n'impunzi zavuye hanze mu bindi bihugu ziza kwaka ubuhungiro aho muri Kongo. Rero ni igiki daboro gituma haba impunzi nyinshi? Ndenda kunda kubivuga ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa aka karere k'ibiyaga bigari gafite ingorane ku butunzi kama, bigaca bituma imigwi yitira ubugizi bwa nabi donc hoberiyo
zamana nta zivuka. Rero kugira ngo ibyo bihagarare ni uko igihugu bihana imbire d'abord na Congo Repubulika Demokarasi ya Congo biba birimo umutuzo. Nk'akarorero aho muri Congo hariho abo bavana ba FDLR, hariho bavuga ngo na ba Mayimayi, abo abitira aba FNL mugabo aba FNL ko abo bose rero iyo baje kwicara ku butaka bwa Congo ni ngombwa yuko baca badestabiliza umwenegihugu wa Congo. Nkuringoma urakoze cyane. Nkuringoma urakoze cyane. Ndibwira yuko ikibazo cyawe gishobora kuba impunzi, intambara, umutekano muke bifitanye isano n'umutungo kamere cyangwa se umutungo kama. Urakoze cyane, reka bagusubize. Urakoze cyane rwose. Ariko noneho mbere yuko abatumirwa basubiza Nkuringoma, tubanze duhe n'ijambo Nduwimana nawe abaza ikibazo. Nduwimana we, uraho neza? Yego ndakomeye. Wowe uherereye hehe? Mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura. Igitekerezo cyangwa ikibazo ariko uhina amagambo ugira magufi. Yego. Icyo nagira mbaze none impunzi ziko zirahunga ku bwinshi muri Congo, hoba hahunga abarundi canke n'abakongomani canke n'abanyamurenge, abo bitwaje ibigwanisho nabo bari kubahungabanya umutekano. Konse hariyo imigwi myinshi ngaho muri Congo, boba arabande bari kubateza umutekano muke ngaho muri Congo. Ko numva ati hariyo ibihugu byarungitse ingabo kurwanya abo bagwanyi, boba bariko barafasha abo banyagihugu canke boba bariko barakora iki kugira bakengere abo benegihugu? None abo bariko bahungabanya umutekano ngaho ni bande canke ubona bashigikiye iki canke bifuza iki? Ico nico ciyumviro n'igitekerezo nari mfise. Ariko ku kibazo cy'abahungabanya umutekano cy'abateza umutekano mukeya ni imitwe yitwaje intwaro bayivuze, ndumva ibyo ngibyo tutabigarukaho, ahubwo uze gukurikira ikiganiro kuri internet kirahahora hanyuma uze kumva igisubizo batanze. Urakoze cyane Nduwimana. Yego namwe murakoze kuba muduhamagara ku Ijwi ry'Amerika. Ni Ijwi ry'Amerika nyine banywanye muri kumva ikiganiro muri Isanga. Noneho rero Depite Sebishimbo, ibi ngibi by'intambara, iyi mitwe wigeze no kwita amabandi, intambara yabo ifitanye isano n'umutungo kamere w'igihugu. Yego ko tutari kukumva neza Ministre Sebishimbo. Ko ndimo mbakurikira neza. Mukunyumva? Yego noneho turakumva. Reka mbabwire yuko uwo mugabo uje kubikomozaho urasanga koko iyo urebye uko imitwe yitwaje intwaro, uturere iyo mitwe yiyubakamo, donc uturere twinshi two mbese bafata bakajamo cyangwa se bagashinga imitwe yayo, urasanga ko ari uturere dufite amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo wo munsi y'ubutaka. Rero ukaba utamenya ati mbese ibyo bacukura babijyana he. Icyo ni kiza kugaragara yuko hari amasosiyete yo hanze bakorana nayo ashobora kuba bazanira intwaro mu buryo butazwi, noneho nabo bakabaha amafaranga, bakabaha ubwo bukungu bacukura hirya no hino muri aka gace ka Congo. Ariko impamvu yabyo ni nyinshi. Ngewe ntabwo ndaza kubeshyera cyane cyane ibihugu mpuzamahanga, paske muri iyi si turimo ibihugu byose birwanira inyungu. Rero muri kwa kurwanira inyungu, ubuyobozi bwacu bubi Kinshasa, hari ubwabayeho ejo, hari ubwa none, bakaba batarashoboye kubyifatamo neza ngo bamenye ese twubake ubuhahirane n'ibihugu bikeneye umutungo mbese uri muri Congo.
twubake ubuhahirane bufatika bushobora kuduha inyungu na bariya babikeneye bukabaha inyungu. Iyo Kinshasa ubuyobozi bwasimburanye uko bwasimburanye Kinshasa ntabwo bwabashije kabisa kubaka ikintu cy'ubuhahirane gishobora guhesha imbaraga Kongo n'ubuyobozi bwayo kugira ngo noneho uwo mutungo dufite byanga byakunda tuwubyaze umusaruro kandi gubyara umusaruro mu buryo bunyuze mu nzira z'ukuri. Ni gutyo rero Kinshasa yibereye mu ruyenge cyangwa se muri ambiyanse ikananirwa gukurikirana twubake leta ikomeye ishobora kunegosiya cyangwa se kuganira n'ibindi bihugu bikungahaye bikeneye uwo mutungo. Ugasanga yuko Kinshasa irabifitemo intege nkeya cyane. Rero unyuze hirya akaza kwishakira, unyuze hino akaza kwishakira, ako niko kaduruvayo kazana umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Kongo. Niko se Minisitiri Sebishimbo, mwaba mwaragerageje kumenya aho uwo mutungo iyi mitwe isahura? Mwaba mwarashoboye kumenya aho byibura nka 2 cyangwa 3 uwo mutungo bawujyana? Abashakashatsi benshi banditse mbese ku busahuzi bubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ndashaka kubwira ko urebye ibitabo abantu bagiye bandika wasanga yuko amasosiyete menshi kabisa bagiye gava mu bihugu bikungahaye, biba byo muri Amerika, biba ibihugu byo mu Buraya, biba ndetse n'ibihugu muri Aziya byinshi. Urasanga yuko iyo uwo mutungo unyura ugapoterera iyo ngiyo ni muri ibyo bihugu ntahandi. Ijwi rya Amerika noneho duhe ijambo. Yego, ikimenyimenyi ndaza kukwereka ibihano ejo bundi Amerika iherutse gufatira Umubirigi urimo mbese ukorana na ziriya mitwe ziri muri Ituri ziri kwica zikagira ute, ariko Umubirigi yakoranaga nabo bamuha zahabu. Ni ikikwereka urwo ni urugero nkubwiye, kuko amasosiyete menshi garazwi cyane gari mu bitabo, garazwi menshi cyane. Ijwi rya Amerika noneho duhe ijambo Depite Safari Nyagatare kuri aka kabazo Kanduwimana w'Ibujumbura. Ati abahunga ni abakongomani, ni abarundi, mbese abantu bahunga ni bande? Ndumva ikibazo cyoroshye kukisubiza. Abahunga ni abakongomani kandi n'abahungisha abaturage bari muri Est ya Kongo ni imitwe ziturutse hanze nk'uko Minisitiri Sebishimbo yababwiye. Ni imitwe ziza gushakisha ubuzima, zikora exploitation de minere, bakaza bakashyira amararezi abaturage ba Kongo kugira ngo babone ko bakora exploitation zabo. Harimo n'imitwe iri interne nayo isumbura abaturage cyane bagahunga. Nazani ko izo operasiyo zibera mu baturage bari mu karere ka Est du Congo, n'abaturage bacu tuzuru bahunga bajya mu Burundi, bamwe abandi bahunga bajya mu Uganda, abandi bagahunga bajya mu Rwanda, abandi bagakora inkambi mu gihugu, inkambi ziri interne mu gihugu. Numva ari gutyo bimeze. Hanyuma rero nanone Nduwimana yabajije atese ati ingabo z'amahanga ziri mu karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifasha abaturage gute? Hari mbese izi ngabo z'amahanga zizwi kugeza ubu ngubu zaje ku mugaragaro n'iza Uganda zagiye kurwanya ADF. Hari izindi ngabo z'amahanga zihari? Ndumva mu ngabo z'amahanga hariho nka UPDF yinjiye kugira ngo zifashe kubungabunga umutekano, yabafasha abaturage. Ariko ikibazo gihari, babageze muri Kongo, leta ya Kongo sore n'amakuru bifite barabarimita, barababwira ngo no aho bazakorera amaoperasiyo ahantu hatari amabuye y'agaciro, kuko bagize impungenge ko wenda ibyo bihugu bishobora kuba byakwinjira, aho Uganda ikinjira bagakora exploitation de mines nka za oro, exploitation de bois.
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Umenya telefone ya Depite Safari icitse, noneho duhe ijambo Minisitiri Sebishimbo kuri aka kabazo k'ingabo z'amahanga. Minisitiri Sebishimbo, hari icyo wabwiraho abumva ijwi ry'Amerika? Ku ngabo z'amahanga ziri muri Kongo ndakeka ntabwo ari ibanga, birazwi cyane. Usibye ingabo za UPDF z'Uganda, igihugu cyacu giherutse gutumira, hariho ingabo za ONU zibumbiye muri MONUSCO. ukaba uzi ko MONUSCO ni ibihugu byinshi byatanze abasirikare. Ufashe mbese nk'Afurika, muri Afurika wafata nka Afrique du Sud, wafata ziriya za Malawi, za Tanzania, ugafata rero kongeraho ibindi bihugu by'amahanga byatanze abasirikare bibumbiye muri uriya mutwe wa MONUSCO. Tukaba dufite ingabo zirenga 12,000. Kera zari 20,000, nuko zagiye zigabanyuka umunsi ku wundi. Rero kumva yuko ari ingabo nyinshi, ariko ndakeka ko gahunda ya leta iriho ni ukuvuga ati ese iyi mitwe yitwaje intwaro iva mu bihugu by'ibituranyi, ni kuki Kongo uyu munsi yinjiye mu East Africa Community itaha n'urubuga ibihugu duturanye bikaza kuyifasha kugira ngo turebe ko twaranduraho burundu iyi mitwe yitwaje intwaro ituma aka karere karushaho kuba nabi ndetse n'ubuzima bubi bw'abaturage. Muri make ntabwo byadutangaza ko ejo cyangwa ejo bundi igihugu cyagirana imishyikirano n'u Burundi kugira ngo Burundi bufite igisirikare cyiza gikomeye badufashe muri iriya ho plateau ya za Minembwe. Dufate u Rwanda ruze gufasha Kongo muri Rucuru cyangwa se Masisi. Muri make ubuyobozi buriho burafite kabisa ubushake bwo kugira ngo iyi mitwe dufatanyije n'abaturanyi turebe ko twayiranduraho burundu. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga. Umutekano wifashe gute mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni bande bawuhungabanya? Nibyo turimo tuganiraho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu muri guverinoma y'Intara ya Kivu ya Ruguru, Jean Bosco Sebishimbo, na Depite Olivier Safari Nyagatare nawe mu nteko ishinga amategeko y'Intara ya Kivu ya Ruguru. Kuri telefone dufite Gordien Hacimana. Hacimana we. Hello. Yego ndakumva Hacimana. Amahoro. N'amahoro. Uherereye hehe? Bujumbura mu Burundi. Nuko. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Nibaza nagomba kubaza. Abantu bari barahunga barumvikanye cya leta cyangwa bari barahunga abagwayi. Mbere bari barakora iki kugira batumira abanyagihugu bari barahunga. Badatwe nari kumaraza. Ariko ibyo ngibyo ntibabivuze se? Ntabwo hakurikiye ikiganiro. Nikuya ahanga inuzanye jyu aya marato byumva neza. Ntabwo ijwi ry'Amerika muryumva neza ibujumbura nibyo. Mu magambo makeya ni imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'abaturage, hanyuma leta nayo igashyiramo imbaraga. Uzi ko bashyize amategeko y'intambara muri Kivu na Ituri kugira ngo barwane n'iriya mitwe. Urakoze cyane Hacimana. Radiyo ijwi ry'Amerika. Noneho tugende nanone ku bashyitsi, tuhere kuri Depite Safari Nyagatare. Yari telefone yigeze kugira akabazo gatoya. Depite Safari, ndakumva. Mwebwe mu nteko ishinga amategeko mwumva mwashyigikira, ndavuga mu ntara ya Kivu, mwumva mwashyigikira nk'umwanzuro uhamagara ingabo z'amahanga aturanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo baze kubafasha? Twumva twabashyigikira, bazanye umutima mwiza kugira ngo badufashe, kuko
ukarikiye mu gihugu cyacu ahangaha sana muri leta ya kongo iyo tugiye gusuzuma imibare y'igisirikare usanga imibare ari mikeya cyane ntabwo ishobora guhangana n'umwanzi uri mu weste y'igihugu. Abarebere ni benshi bari byenarume babona motivasiyo biturukanye na exploitation y'amaminere kuransona abaturage, ugasanga noneho n'abasirikare ziko nta motivasiyo bafite nubwo ari bakeya, effective ni nkeya. Bagenda tuvuge nk'ubu bashize nk'ipozisiyo ahantu runaka, ipozisiyo nk'ibatayo yagombye kuba igizwe n'abasirikare 300, ugasanga abasirikare 50 basanga bagiye guhangana n'abarebere bafite nk'imbunda 100 cyangwa 200, bagera bagakira systeme yo kwisumeta kugira ngo bakorabore, ugasanga abaturage bitabafasha. Noneho sasa muri ubwo buryo ugasanga hari n'igihe n'abasirikare bagenda motivasiyo badafite bakagurisha n'amateni bakagurisha abarebere, ugasanga abarebere nibo bimereye neza, nibo bameze bye paraporo y'ingabo zacu. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'ubwo ari ubabaje ikibazo uyu mugabo wa Hakimana avuga mbere none abashaka kuba bahunganya umutekano ni abo barebere cyangwa ni abasirikare. Rimwe na rimwe hari igihe n'abasirikare bahungabanya umutekano biturukanye n'uko mu karere baba barimo mu mapozisiyo yabo igihe batabonye motivasiyo babuze ibyo kurya, baragenda bakamenasa populasiyo ngo bagire ute babone ibyo uko babaho. Igihe umusirikare ageze igihe cyo gufata nk'imbunda akagenda akayigurisha cyangwa agafata nk'iteneri yambaye akayigurisha abarebere, urumva atari ikibazo. Ubwo abaturage rero bagahora mu kangaratete nk'uko. Hari ikindi nakubwiraga natangiriyeho nubwo telefone yari yacitse, navugaga ku kibazo ko wari wambajije none izo ngabo z'amahanga ziza mu gihugu mubona zije gufasha abaturage koko murazishyigikiye nangwa? Cyari ikibazo cya Nduwimana. Ni makeya. Yego komeza, navugaga ngo cyari ikibazo cya Nduwimana. Ndiyo izo ngabo z'amahanga turazishyigikiye, ariko ikibazo ni uko zinjiye nka APDF yarinjiye barayirimita ngo no ntabwo ishobora kugera ahantu hari minere, kandi abo barebere nabo nka ADF barabakodeko bagenda bakikonsantra na minere ko bakeneraga kugira ngo bakore ikirebere cyabo bari no korana exploitation de minere. Kugera rero n'ingabo zinjiye gutraka aba bandi bakabarimita, urumva ko ari ikibazo. Ntabwo rero n'abandi bari muri karere katarimo minere barihinda bakagenda bakajya kwikonsantra n'ahandi hari za minere. Urumva ko mu kugira ngo iki kibazo kiranduke ni uko bashobora izo ngabo zigomba kuza bakazifungurira inzira ko zigomba gukora amaoperasiyo hose kugira ngo umutekano ugaruke. Urumva ko ibintu byashobora kuba byafasha mu kadire kugira ngo umutekano ugaruke iwacu. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niba batari bashaka no kumutiva abasirikare nagenda cyane ikibazo. Inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika. Noneho Ministre Sebishimbo, iyi mitwe hari amakuru mufite ese nayo ubwayo igikorana cyangwa ni imitwe umwe ukora hari undi ukorera hariya, mbese igihugu ukabona basa n'abakiga bagabanya? Subiramo nkumve neza. Nari ndimo nkubaza nti iyi mitwe yose hari amakuru mufite niba ikorana cyangwa niba buri mutwe ukora ukwawo badafite mbese ubufatanye badafite collaboration? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Reka mbabwire ko nibyo koko ufashe haba ibihe byo imitwe yishize hamwe, iyo leta yayihagurukiye kugira ngo yirase yirandureho, icyo gihe imitwe irifatanya kugira ngo ibashe kugira imbaraga mbese zarwanya leta. Cyane cyane ibyo bibera hano muri Rucuru na Masisi, usanga nka Mayimayi zicangana, ugasanga Nyatura yacanganye na Mayimayi zikishyira hamwe, zimwe zikongera zikishyira hamwe na FDLR kugira ngo mbese zibashe kugira imbaraga yatuma barwanya umugambi wa leta wo kurandura utwo dutsiko twose, ayo makundi yitwaje intwaro. Ufashe muri Ntuza muri Beni naho kubera inyungu inyungu lokale, urasanga hari nk'aba Mayimayi bamwe bakorana ibyashara na ADF, ugasanga
yego ugasanga mbese babaye nk'abakoranye na ADF kubera ubwo bucuruzi bakorana. Ibyo rero ugasanga biremereye ingabo zacu. Ufashe muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'amajepfo, urafata iriya mitwe za Red Tabara zirimo zikorana nabwo n'imitwe yitwaje intwaro yo muri Congo. Muri make ni ukuvuga ko hari igihe inyungu zabo zibaye zimwe, ugasanga zirifatanyije kugira ngo zirwanye leta ya Congo. Ariyo mpamvu tuvuga tuti ni ngombwa ko Congo nayo mu bucuti igirana n'ibihugu by'ibituranyi ishobora kwitabaza ibihugu by'ibituranyi kugira ngo bibashe kuyifasha, noneho irandure iyo mitwe yitwaje intwaro. Reka mbabwire ko hari abashobora kuvuga ngo no ntidushaka ko igihugu runaka kizana ingabo zacyo muri Congo, ariko ngewe nk'umuyobozi nkurikije uko akarere kamaze kuzamba n'inyungu z'abaturage zimaze guhungabana, urafata umwana wawe uramufata ukamuha ikinini cya malariya kirasharira cyane, ukakimuha uzi ukuntu gisharira, ariko kubera ko uzi yuko kigomba kumukiza. Rero ni igihe turimo n'amakuba turimo, niba dushaka ngo aka karere kabe akarere katugirira inyungu twe abakongomani n'abaturanyi, ke kugumya kuba akarere kazana umutekano mukeya mu bihugu cyangwa se muri surejo ya Gararake. Ni ngombwa yuko ibihugu bishyira hamwe bigashakira umutekano hamwe, noneho nyuma bigakorana ubuhahirane n'ubucuruzi kugira ngo ibihugu byose byunguke. Murakoze. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite Eric Harerimana na Emmanuel Birushyabagabo. Duhere kuri Harerimana, hanyuma Birushyabagabo. Nawe ntugende Birushyabagabo we, ntabwo nkwibagirwa. Harerimana, yego ndakumva. Uraho neza? Na mahoro. Uherereye hehe? Ndi Bujumbura mu Burundi. Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo? Je nagomba kubaza kuri iyo mitwe yitwaje ibigwanisho iri muri Congo. Ko twumva yuko hariho abarundi bo muri Red Tabara na FNL bo bakorana bari bagwanyi basanzwe bari bakavukire bo muri Congo, ko badashobora kubagwanya ngo babatuze baze ino mu Burundi, canke babona batashobora kubagwanya ngo abika bafashe basabe igisoda c'Uburundi kibafashe kugira bashobore guhasha abo bantu mu karere. Munsi twarigeze kumva bavuga yuko ngo hariyo abasoda b'Uburundi baba baragiye kurwanya Red Tabara, Uburundi nayo ikabihakana. None niba atabasoda b'Uburundi bariyo, ntibosaba leta y'Uburundi ikarungika abasoda nabo bakabafasha, ko nabo bishyira hamwe n'abakavukire bo muri Congo kugira bashobore kubatuza iyo migi bayisambura. Harerimana, urakoze. Ariko rero mu magambo makeya icyo kibazo bagikomojeho, bavuga yuko nka Minisitiri Sebishimbo yari amaze gusobanura nyine yuko byari bikwiye ko ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byayifasha koko. Ni icyifuzo, ntabwo barabishyira mu bikorwa, ariko rero icyifuzo kirahari. Ni ukubera ko mutumva radiyo Ijwi ry'Amerika, niyo mpamvu nkubwiye muri makeya ibyo babivuzeho. Urakoze cyane. Urumva ibyo abasoda bagiye muri Congo sibyo ntibigeze bajyayo b'Abarundi. Icyo ngicyo reka baze kukigusubiza, hanyuma nushobora niba ushaka kumva igisubizo uba ugumye ku murongo. Ahubwo Birushyabagabo nawe aba yihanganye kugira ngo umurongo wowe Harerimana uriho tuze nawo kuwubona, mbese tugukuyeho. Reka tubaze Minisitiri Sebishimbo niba koko hari ingabo z'Abarundi
ziri muri Sud Kivu. Minisitiri Sebishimbo, murakoze kongera kuduha ijambo. Reka mbabwire yuko Sebishimbo nkuri mu nzego za leta, Ubuganda bwinjira muri Kongo, guverinoma ya Kinshasa cyangwa se igihugu cyacu yarabitangaje, kuko nta mpamvu yari ihari yo kugira ngo Kongo ibihishe. Rero n'igihe ingabo z'u Burundi zizatumirwa zikinjira, nta mpamvu yo kuvuga ngo Kongo inanirwe kubitangaza, kuko niyo ishinzwe imbibi n'ubutaka bwa Kongo n'ibibera muri Kongo. Igihe kizagera Kongo niba kabisa yatumije officiellement kumugaragaro Burundi zizaza, kandi Kongo izabikomunika ivuge ko yakoze operation conjointe cyangwa se operation ziri kumwe cyangwa se z'ubufatanye. Ibyo bizashyirwa ahagaragara, ariko kuvuga ngo umuntu yihimbira ibintu ngo hari ingabo zinjiye kandi ari twe dushinzwe ubuyobozi mu gihugu cyacu tutabizi, reka ibyo mbimuharire, ariko mubwire ko igihe kizagera bizashyirwa ahagaragara ko ngo nifata umugambi w'ingabo zayo gukorerana n'ingabo z'u Burundi bizashyirwa ahagaragara. Harerimana, wumvise rero igisubizo? Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Harerimana ntabwo ashubije, ndibwira yuko yumvise icyo gisubizo cye. Noneho duhamagare Birushyabagabo. Birushyabagabo, vuga cyane kusa n'uvugira kure. Uraho neza? Muraho neza. Ijwi rya Amerika. Uherereye hehe? Ubu none amerereye ahantu bita Musanze mu Rwanda. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Buriya rero ngiye numvaga ku bijyanye n'iyo mitwe ikorera aho ngaho muri Kongo igatuma habaho imidugararo mu baturage. Ahanini biterwa no kuba hari iriya conference d'Oberlin baraje abazungu. Ubundi bituruka ku bukoroni, nta n'ikindi. Ubukoroni nibo bwo buntu bwaduteje ibyo byose, kuko iyo butabaho mbere Afurika twari umwe, buri wese agenda akagera aho ashaka nta kibazo, dusangiye byose. Mbega bamwe bajyana ibyo bejeje, abandi bakabana ibyo bejeje bakagurana, ariko batuzanira ibyo byabo. Ubwo umwanzuro cyangwa igisubizo cyaboneka kuri icyo kibazo ari uko rwose twakirengagiza ibyo Abanyafurika tukongera tugasubirana ubumwe bwacu nk'ubwahozeho kera ku bw'abakurambere. noneho byanaba ngombwa gutya conference d'Oberlin bagiye bakata ibihugu, kuko urabona ko hari intara zacu u Rwanda bagiye batwara bakazomeka kuri Kongo, izindi bakagenda bakazomeka ku Bugande ndetse n'u Burundi n'izo za Tanzania, bakongera bakadusubiza abo bene wacu kugira ngo tubashe kubakontorora, naho ubundi kugira ngo tubane neza iyo mitwe ikagabanuka. Sinzi yuko byabaho ucyumva yuko hari abantu bitwa ngo ni Abanyarwanda cyangwa se ni Abakongomani baba mu kindi gihugu, ugasanga abandi ntibabaho uburenganzira bwabo. Nyuma yaho rero nkumva icyaba cyiza ari uko ibihugu bya Afurika ubwabyo, abayobozi babyo, abakuru b'ibihugu baterana bakemeza uburyo ki Afurika twakorera hamwe tukaba umwe, noneho niyo mitwe twahita tubona uburyo ki twayirwanyamo kandi igahosha amahoro akongera agasesekara muri Afurika. Ijwi rya Amerika murakoze, mwavuganaga na Birushyabagabo Emmanuel, abamerereye Musanze Kigali mu Rwanda. Ndagushimiye cyane Birushyabagabo. Nuko yego rwose ijwi rya Amerika muhora mutugezaho ibiganiro byiza, ndetse ndagushimiye cyane, ndagushimiye rwose. Yego anje no gushimira nabo batumirwa mwadutumiriye bari kugenda batuganiriza, murakoze cyane. Nuko ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho iki kibazo cyangwa se igitekerezo cya Birushyabagabo Emmanuel, reka tubaze Depite Safari Nyagatare niba hari icyo yakivugaho. Depite Safari. Perezida ndakukurikira ijana ku ijana. Iki gitekerezo cya Emmanuel Birushyabagabo wacyumvise? Birushyabagabo kabisa ndumva nacyumvise, ariko yagize nostalgie. Yumvise ahubwo turi kuvuga rumwe, yumva ururimi turi kuvuga ari nk'urwo ari kuvuga. Ndumva ari bose bashaka ko abazungu baratse abaturage ibihugu bimwe na bimwe, ariko natwe baratwatse ku kindi gihugu. Ndumva uko ari kuma tuvuga rumwe tu.
numva ibibazo byari kuvuga ibibazo byose nk'uko bivuze intambara kugira ngo ishyire muri este ya Kongo sana sana abazungu nibo babizana pe ntabwo twavuga ngo ntabwo namuopoze ndabona ndatekereza n'igihe tubona MONUSCO imaze imyaka myinshi hano muri Kongo ariko imitwe yabazanye baje ari Monique igihe bari bafite inshingano bagombye gukora igihe bita MONUSCO ko bagomba kwintervena ariko kuva bakwimplanta muri Kongo ntabwo ari ukubakritika uretse wenda kuba basayidiraga mu cadre logistique igihugu cyacu ariko mu cadre kubungabunga umutekano no kugarura nabo ubwabo bari kureba ko nta cyahindutse nta cyahindutse abaturage bagomeje guteseka kandi imitungo ziri kunyerera zose MONUSCO iri gupoteza zose igihugu cya Kongo ndumva zizazishe urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye yabaye bashobora kuba bakumvikana abaturage bagira umutekano byadufasha ariko sinzi niba ahantu uri gushakira umukati hakaba hari umutungo wakwifuza ko umutekano wahagaruka urabona aho MONUSCO ziri aho n'abandi bashobora kuba bari kwinjira nka APDF yinjiye iriya muri Beni hariyo les bois précieux hariyo za minere hariyo n'ibiti urumva rero kuvuga ngo binjiye rwose ntabwo ubona ngo badufashije umutekano ukagaruka byaba ari byiza ariko dufite experience y'uko rimwe na rimwe ibihugu by'amahanga biza kurwanira mu gihugu cyacu kugira ngo barekipera izo mitungo ubwo rero numva kuvuga ngo bakumva ko ibibazo byarangira kandi bagikeneye iyo mitungo sinamenya imana yonyine nizatwifashiriza ariko nk'uko minisitiri Sebishimba yabivuze habayeho nk'ibintu bimeze nka distraction de la part ya guverinoma yacu kugira ngo umutekano ugaruke kugira ngo badufashe umutekano ugaruke a 100%. ni uko bagombye kwanza kongera effectif militaire ingabo zacu ni nkeya ntabwo dushobora guhangana n'umwanzi dufite tena bamara kongera effectif bakadufasha bagakora motivation bakagira ibitabo abasirikare bacu bakabona abasirikare bagayitse badafite encadrement n'abasirikare ba Kongo babayeho nabi cyane hari n'igihe batarakasa abaturage ugasanga nawe urababa bari biturukanye n'uko babayeho kandi bitari ngombwa ikindi tuvuga nk'ubu nkatwe ndabona turi abadepite turi intumwa za rubanda nk'ubu bashyizeho icyo bita etat de siège aribwo ubuyobozi bwa gisirikare babonye ko aribwo ubuyobozi bushobora kumetiriza iki kibazo ariko kuva baimplanta etat de siège kuva mu kwezi kwa gatanu 2021 kugeza ubu ngubu imibare y'abaturage bari gupfa abari kuba viole igenda yiyongera kuruta ko yafunguka kandi amafaranga atangwa mu cadre ya etat de siège ni menshi cyane turi kumva ko na guverineri wa militaire bakaba bamuhaye n'indege yo kugira ngo imupayizere gukorera mu operation turumva nta kintu kiri kugenda kabisa kandi sinzi niba ushobora kuba waza kubungabunga umutekano w'abaturage wibagiwe wafashe intumwa za rubanda ubu ngubu twe turi abadepite ariko iminota zacu bazidukuyeho badushyira iruhande ngo bagiye kugira iteko rya etat de siège ko muri etat de siège ntabwo abadepite provinciaux bemererwa gukora turahagaritswe na guverinoma provinciale irahagaritswe n'ubwo minisitiri Sebishimba muvugana ubu nawe ari en suspension arahagaze ntabwo turi gukora none umutekano uzagaruka ute igihe bafata intumwa za rubanda bakaziheza bagafata nk'abo ba Sebishimba ba minisitiri kandi bametiriza akarere babana n'abaturage bakabaheza muhagarare abasirikare bagafata abasirikare nabo badashoboye ngo baremeye badafite motivation ngo nibo bajye muri tere bajye kurwana urugamba twe twagombye gufasha ingabo za leta kugira ngo dukore sensibilisation ariko turi mu kazi igihe batubonyeho immunité umudepite arasohoka yajya mu baturage kujya kubareba ngo yavuganye n'abaturage bakamufunga hari abadepite bagenzi bacu bafunzwe bazira akarengane kuba baramanifeste opinion zabo bari mu turere turimo abaturage bari gupfa cyane bari gutemagura hejuru ko bari batino etat de siège ntabwo kumetiriza umutekano barabafata babata mu buroko ubu barafunze urambwira umutekano wagarutse igihe twebwe nk'abadepite intumwa za rubanda tutari kuba associé mu ma operation ngo tuvuge tino tushinzwe sensibilisation tugire muri tere tubwire abaturage dukeneye umutekano n'ayo amabandi ari muri tere n'amabandi aturuka mu miryango twashobora kuba twagira gutya bakadutuma tukajyana n'abasirikare b'ikipe za leta zo kumobiriza tukabasensibiliza bagashyira intwaro hasi kugira ngo abaturage bagire umutekano ariko bashobora bafunga n'umuturage bakavyora n'umwana wa mugenzi wawe wavuga ngo uravuze ngo no
abadepite banyu barahagaze ngo mbe noneho muravugira Depite Safari twe turi mu leta de siege bagakora ibyo bishakiye Depite Safari mu karengane biturukanye nuko baduhereje bakadushyira iruhande icyo twasaba ni uko kugira ngo Depite Safari bashobora kuturetablisha tugongera tugasubira mu kazi kacu. Depite Safari ndagushimiye duhina amagambo ntabwo kwishizeho Depite Safari duhina amagambo ahubwo mbanze nibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika kw'iyi nama y'i Berlin uyu mugabo birushya abagabo Emmanuel yavugaga yateranye i Berlin nyine wari umurwa mukuru w'Ubudage kuva mu kwezi kwa 11 1884 kugera mu kwa kabiri 1885 n'abanyaburayi noneho Afrika barayigabagabana bafata icyemezo cyo kuyishyiramo ubukoroni bumwe bwanabaye bubi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irabizi cyane. Iyo nama rero y'i Berlin nk'uko birushya abagabo yabyivugiye niwe wabyivugiye warahamya yuko iyi mitwe n'aka kaduruvayo kaba bituruka kuri ibyo ngibyo by'abazungu kuri iyi nama y'i Berlin nuko Afurika ikwiye gushyira hamwe. Noneho mureke duhamagare Kwizera Damien nawe turamufite kuri telefone amazeho akanya. Inshuti z'ijwi rya Amerika ndakeka uko iminota igenda yigirayo ndakeka Damien Kwizera ashobora kuba ari we wa nyuma duhaye ijambo. Kwizera uraho neza? Ndaha neza ndabategera. Uherereye hehe Kwizera? I Burundi. Muye province? Province y'Amajyepfo Rutana. Rutana. Igitekerezo cyangwa ikibazo? Igitekerezo kubera turiko turaraba iyi generasiyo yacu turimo mu bisanzwe usanga mu karere k'ibiyaga bigari twagiye dukorera mu ntambara zitandukanye rero ugasanga ntibabaza ko iyo umuntu novuga ko impunzi ziba ziri mu cibiri ashobora gusanga hari impunzi ziba ziri hagati mu gihugu hakaba n'impunzi ziba ziri inyuma y'igihugu ariko byose usanga ari ibintu biteye umubabaro n'agahinda kuri generasiyo irigezweho. Usanga rero muri rusange nk'umuntu kukura atazi igihugu cy'amavukiro akarinda asaza agahwera akabona igihugu cy'amavukiro avuga nti uko byagenda kose rero bategerezwa kuraba ukuntu hoba ugutorera umuti ibyo bibazo na cyane cyane abategetsi baba bahari kubera nubwo ibibazo yarabaye ibibazo byavuye ariko abahari nabo bategerezwa kuraba umuti urama kugira ngo kumbure batezurire urwaruka rwa none mu bere iyi generasiyo tuba tugeze ko kugira ngo igire ahiba yubahwe itekanye twoye kuvukira inyuma y'igihugu ngo dukurire inyuma y'igihugu urubyaro ruzobe inyuma y'igihugu twongere tubike irambo inyuma y'igihugu. Urakoze cyane Kwizera. Hanyuma ikindi nategereza urakoze cyane igihe kitubanye gitoya umbabarire rwose tuzaguha ijambo ikindi gihe. Urakoze. Murakoze namwe. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho mu magambo magufi cyane Minisitiri Sebishimbo na Depite Safari Nyagatare duhere kuri Minisitiri Sebishimbo aduha umwanzuro w'iki kiganiro mu munota umwe rukumbi. Minisitiri Sebishimbo. ni ikihe kibazo? Ni umwanzuro w'iki kiganiro mu masegonda makeya. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntabwo Minisitiri Sebishimbo tumufata neza, noneho duhe ijambo Depite Olivier Safari Nyagatare dusoze iki kiganiro. Depite Safari Nyagatare. Yego. Ndakumva. Umwanzuro cyane cyane nko kuri iki kibazo cy'impunzi twihuse cyane. Ndumva umwanzuro nuko Minisitiri Sebishimbo yavuze ngo umutekano ugaruke nuko leta yacu yakanguka. Komeza ndakumva. Nuko nani Minisitiri Sebishimbo yavuze nuko leta yacu yakanguka ikamenya ko igomba gukora cooperation international n'ibindi bihugu by'ibituranyi kugira ngo umutekano ugaruke. Ikindi ngo umutekano ugaruke niko bagomba kwemplika abadesirikare bacu bakabamotive bakongera effectif. Ikindi nuko abadepite intumwa za rubanda bahagaritse bari gushaka kubungabunga umutekano. Nani gani niwe bavuze ngo
tout ce que vous voulez faire pour moi, ça, moi, quelque part, vous le faites contre moi. Ntabwo wagaragara umutekano w'abaturage usubiza intumwa za rubanda zo batumye ngo zibavugire. Ndumva muri makeya ibyo bintu babikoze byadufasha, ndumva byarangira kabisa umutekano ukagaruka. Nuko ndagushimiye cyane. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twaganiraga ku bibazo by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice by'uburasirazuba, mu ntara zo mu burasirazuba. Impunzi zirimo abantu benshi barimo barahunga, bamwe bajya mu bihugu by'abaturanyi nk'uko twabyumvise muri iki kiganiro, biturutse ku mitwe myinshi cyane yagize kariya karere mbese nk'indiri zabo. Twaganiraga na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu muri guverinoma y'intara ya Kivu ya Ruguru, Jean Bosco Sebishimbo, na Depite Olivier Safari Nyagatare wo mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu ya Ruguru. Maze rero mwese ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Hanyuma kandi mbifurije gutsinda mu ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leopard. Ndibwira ari mu kanya irakina na Maroc, Le Lion de l'Atlas. Kinshasa. Mbifurije gutsinda. Murakoze reka dukurikire kabisa mikirotani. Uyu mupira rero ni mu rwego. Yego nuko uyu mupira ni mu rwego. Yego rwose. Uyu mupira ni mu rwego rwo guharanira tike yo kujya mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru Qatar 2022. Maze rero nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose. Kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi, ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Dieudonné Cyubahiro. Abo tutashoboye gushyira ku murongo rwose mutubabarire, nakagaruka ntabwo tubibagirwa. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu, turabakunda cyane. Mwese rero uko mungana, mugire umugoroba mwiza kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Murakarama.